okametseng kana yo e leng tona wa lephata la metsi le bonno mme mo tsatsing la gompieno re tla bo re utlwa ditsholofetso tsa puso e mpšha gore bone ditsholofetso tsa bone le gore le tota lephata le la metsi le bonno le go tsholetseng mme o gakologa le motswana wetse gore moragonyana ha tona a se a tla bo a hetsa go ala kgang ya gagwe hape lenyana hale ke tla bo ke anong ke rebola gore ka ile ka go leng teng o kgona go tsena mo mogaleng kana o letse ke tla go hano moreo kana go yone e maleba mme o tla bona le tshwanelo jalo ya gore o ka gakolola o ka tshwaela kgotsa e le potso hela mme tona o tla ba a kgona gore a go arabe wetso nka mogele ke bidiwa Benson Phuthego le ke lenaneo le lentle le le hapegileng le letlang go go wena o le motswana go rona le sabe ke mmua lebe tona mme ke go amogela mo television ya Botswana ke a le go gara Benson Phuthego ke itumela hela thata ke tsa khile Botswana ba itumetse go bona thata go parlamenteng ya no gompieno ba batla gore ba go akole tona ba utlwe gore le phata le tota la water and human settlements kana human settlement bonno le ke metsi le bonno tota hela ke le phata le tsholetseng in Batswana mandate wa lona ka kakaretso ha o ka e tsharolla hela ka bolele mongame ra ke a le bo se se tona se le gore Batswana ba sentse gore ba tsitse gore le phata le unlike maphata a mangwe le ke la bone tota ke lone le leng gore le tshwere matshelo a bone le phata le bitswa go teke le phata la metsi le bonno jaanong gantsi ha re bua mo lephateng la rona ra re kana ha re bua ka metsi re bua ka selo se e leng gore ga gona sepe se o ka se dirang kwa nteng ga metsi re raya gore kore la ba bangwe ba ete ba re botsogo ke jone number 1 go ta jone pele rona ko ministry wa rona ra re metsi ko one number 1 go ta one pele re be re justify re re bua se ka gore la go ka kwa sepateleng o bo hua pilisi o ba tae gore o no pilisi metsi yaanong ke ka mo re nya metsi kono re tshwanela ke gore ra re neele Batswana metsi kono boikarabelo ja rona metsi a noa sa bobedi ke metsi a kgopo ya leswe mo go tweng ke sanitation Batswana ba ite ba re di sewage gantsi ke dilo tse leng gore di ka hata se ga ministry wa rona kana wa Batswana ka re bitsa re kwa Batswana mme re ntse re le ka hata se ga metsi go na le lekalana le lengwe gape le bitswa gote Water Apportionment Board gore lekalana le ke le leng gore gantsi ko masimong ko merakeng Batswana ba ete ba re ke bone sediba ha boketekete mme sediba se ke tsere nomoro ya sone ke a se kopa sa geology ke batla gore ke se dirise ba tebe gore ba plaka tseleng tse jalo go na le sediba hele gore nya o ka se ikepela mo motsing wa gago ga o se no sa applyela sediba se tsamaiso a teng ke gore o bo kwala lekwalo ya neng ke kopa license kana teta ya go dirisa metsi a motshimong ya gago kana a ko morakeng ke yone boikarabelo ja rona boikarabelo jo bongwe ja rona ke jo go tweng go isa kana go dira mealo mo magaeng mealo ya metsi gore re phataletse metsi gore maharathata metsi gore metsi a hele a gore ga sente ko Batswaneng boikarabelo jo bongwe jo botona jo rena le jone reiso ke jone ja bonno re ra one manto kana ya re ha re bua ka bonno re be re bonno hele ja ka ne re bua ka metsi le jone mothalihi mongwe ke la re ha bua a re bonno ke jone jo bo bitswang go ke basic needs gore o ka nna le sengwe le sengwe ga o sena bonno ga gona sepe se le gore o ka se dira yaanong ke ka mo re ntse re ba gaetsho ministry ke wa lona ke wa Batswana mme gone ka hata se ga bonno jono jo re na le bonno jo e leng gore bo okametswe ke Botswana Housing Corporation gongwe nke be ke hitile ka le metsi gore metsi a rona kana re na le metsi a leng gore a okametswe ke Water Utilities Corporation gore re na le mo go tweng ke di-parastatale kana di-component tsa government di le pedi e leng ya Water Utilities la Botswana Housing Corporation jaanong hela jaaka ke ne ke bua ka ile ya metsi gore nya mme kana ya metsi one e okametswe ke Water Utilities mme gape go go nna le lekalana le lengwe le re le dira mealo leo le ka hata se ga puso ka hata se ga water ge ba bangwe re nna le lengwe gape le re ka reng ke technical services lone le leng gore le ntse le dira tsone dithulaganyo tse tsa mealo hela jalo jaanong le la Botswana Housing Corporation le be le itebaganya le manto
ne re le mo legatong le ya ka ne re bua gore so se nto ke so sa botlhokwa hela thata gore motho a nne le bonno ke ka mo maitamong a rona re le party ya UDC re itamileng gore ra go direla Batswana bonno manto a le 100,000 mangwageng tse tharo maitama e leng gore nna ke le ministera ke re le bongwana ke ka re ba ge tsungwa ga tse thano di khakala a re totobele mongwage tse 4 e re hara go tsana ngwage tse thano e be re setse re digetse tema ya rona re itse gore nya ya rona re heditse mme Botswana Housing Corporation hela jalo ya ga manto gore Batswana ba reke ya ga manto gore Batswana ba hirise gona le manto a mangwe a leng gore ba mo thulaganyong ya gore Batswana ba reke a tshwanang a di flats mo go bitswang go ke sectional title go ta toga go wela Batswana be gore ba nne le manto a bone ka itse gore dipotso di a go ta gape gona le manto a mangwe a bo pool house a leng gore lone ra kgarametsa gore go hele ka bonako dikganyana tse di diang tsa bo tegeniki tsa bo power of attorney tse di tshetsanyana re di hetse ka bonako Batswana ba kgone gore ba reke mantu ba nne le bonno jong reiso mme dilo tse tsotletse re ka re hela re go pheletsong kana ha godimo ga gone ha godimonyana ha le gape re na le lephata le lengwe le leng gore lone le o kametse manto a ra bitsang re re kya phulu gantsi manto ana phulu kona neng ke bua ka gore lone ke mangwe a manto a leng gore a rekisiwa lephata le gape le manager one manto one ya a leng gore re lebella gore nya a thoka maintenance o ntseng jang a ka thokomelwa ka tsele ntseng jang a ke manyo ba tang go reka hela jalo be gore Batswana ba nna lone ba ka reka o kone mandate kana mo re reng maikelelo kana ditiro kana ditirelo tse leng gore di a bonwa mo ministry wa rona gona le tse dingwe tse di tshetsanyane tse leng gore ministry mongwe le mongwe o nna le lekalana le le bitswang go ke corporate service le leng gore leo lone le isa ditamelo ko badireding go bona gore nya bodiredi ba rona bo itekanetse bo atamelo hela jalo le leng gore le na le bo human resource management ja ka re itse gore ba thalehi kana ba itsana pe ba re human resource is the most valuable assets of the organization so se ra gore tota le rona ga ra sala ko morago re tamela bodiredi ba rona ke a leboga se ke tanki hela kana ga o tona ya metsi le bonno hela me ibile gape go ta parlamenteng ba kgaolo ya Phalape ha ke itse gore re tla re tsena mo kgaolong ya Phalape gona le potso ngwe ne ke batla go e botsa mme go maleba gore tsatsi la gompieno ne gona le kgaoganyo ya madi a setšhaba mo kgaoganyo ya madi a setšhaba re bone ministry wa gago le phata le la gago le neelwa didikadikega di tse pedi tota go eng ko tse tharo ka gore ke 2.84 billion ba re ireng ka madi a ha ba go abela mongane o itse gore re suegegile ga re mo sellong sa go lela re nna ke timilwe re bereka re le team re mo se nakong ya gore yo bone le mme lengwe le lengwe o mo gore wai re bona seemo se re leng mo go sone ke gore re delivere ka di-resources tse re nang le tsone ka gore boammaaruri ja kgang pele ha madi a abiwa tona ya madi wala gore ba getso seemo sa rona sa madi se ha madi a rona a e leng gore a mo letuleng a setse ka 2 billion a e leng gore kona re ka dirisang hale le hale so go ra gore re setse re dule go bo 50 billion re setse ka 2 billion go bosojo re botsaya ra bo bothoko Batswana ba tsentse re ba itse gore re tsaya jana go sena madi mme re leka ka go the gore re ba thuse Batswana ba se ka ba ithoboga gore ka go irang ka 2 billion tona ya madi o buile gore go na le ditiro tse dingwe tse leng gore re ta di dira ka mo go teng ke private sector led economy mo e leng gore o buile ka kganye tshwana le ya Zambezi Chobe gore ra go tsaya metsi kwa ko bo Zambezi Chobe a taka diphaipe a ta gokologa a tsena kwano mme kana dio tsotsetse ga re kry-a dikgona re le nosi ga se ka private sector ra go nna le mono mongwe gape o no wa rona
wa go aga manto ga re ke ra kgona re le nosi ga e se ka gore be re patagana le private sector mo neng a go bua ka puo ya sekgwa re go na le triple P public private partnership gone mo ke gone mo e leng gore go a re nametsa gore mme se re tshwanetse gore leboge batswana le di-investora ke gore ba taka bontsi re gore ba te go dira tiro e ntseng jaana dilo di tshwana bo diporo di ta dirwa ditsela di ta dirwa mme e seng ka ga rona hela re le nosi e le gore re tsenya batho botlhe gore ba gaetsho toukie a re goge mmogo re se ka ra re toukie ya me toukie ya me tanki tona a re tsene mo kganyeng ya metsi e lo tibola kgang ya gago a re ba le ba botsogo ba le ba ba reng botsogo bo tlapele gongwe ba pata poko ka lephagole gore ba bua nnete be ba ntse ba e tlhabega ka go e bapisa boammaaruri jaaka o bua ke gone gore metsi ke one molemo metsi ke one mmamang mo lehatsheng la Botswana go na le mahelo e le metsi le gona metsi e go mengwe e se kgakala le ditoropo le metsi ya le metona banna ba lla ka metsi gore a nanolo ke kgaupe kgapetsa mme gape ga o tlogela yone metsi eo wa go tennyana teng mo go teng the-remote areas go na le gore metsi a se ka goroga koo e se kgang ya gompieno e le kgang e tlang ntse le mo dingwageng tse ko morago yaanong Motswana ene o batla go itse gore ka o teng o tona jaanong ebile o go tshepile le ka tlhopho ebile o ka metse maphata a ntse a bua le ditirelo tse di harologaneng tsa metsi le tse di tseleletsele o ya go dirang go bona gore metsi a goroga le ko dikgaolong tota tse di ntseng di nolwa metsi ke kgaupe o bua boammaaruri metsi e tshwana bo mo lepolole metsi e tshwana bo kanye metsi e tshwana mo ga borone hele gona ga bo le dumadumane metsi e tshwana ko bo kgalagadi north gantsi south ko re reng ke ko nnojane metsi e tshwana le bo seleka tumasera metsi e tshwana le bo ko kgaolong ya tsalame ka kwa re Taolo Lucas ko Thune le Pokole bo Kanagase ke metsi e leng gore ke ha se ka ihela ke sa re gore ke yone hela ke metsi e leng gore tota e na le mathata a metsi e seng yone hela jaaka ke bua gore halala ha re tsa Francis Town hela ka bo yone go na le bothata jo e leng gore metsi a phunyega kgapetsa mo gore go bitsa re ke pipe burst kgapetsa ba reporta metsi mathata ke gore di-pipe tsa rona ga gongwe di sala di alwa ka 1966 ka nako ya water affairs ga di ise di tšhentšhiwe jaanong go raya gore le ga ke re ke isa metsi ko bathong a mangwe a helela mo mmung ke re ke isa metsi a helela mo mmung mme rreetsho maikaelelo a me ke gore ke lwe ka sengwe le sengwe le ga go ka nna jang Batswana ba nne le metsi ka gore ga o kaela thoko ga o sa nwa metsi hela thogo ya gago ya opa kore a go lwatsa one gore ga wa anwa a bo thogo ya gago e opa mme ga wa anwa wa hola jaanong ke tshwanelwa ke gore ke tshwanetse gore Batswana ba itse gore ke hilwe boikarabelo ja gore Batswana botlhe ke ba batele metsi ke ba siele metsi le batenyana teng ebile gape re se ka rana le moa ole ba ga rona ne ete re ha batho ba botsa dipotso mo parlamenteng ba re bata metsi kana re bata dithabololo ke ra ba le ba ba tsamaileng bale ba phathi e kgologolo be ba re a nyaya kana go gala 2% ara ke selo re sa ise dithabololo ko moao ke moao sa siamang nna ke a mo ra gore gona le bane ba direlo ba khona gore ba re gala 2% go la gore ha ke ra gore ga ko mataka ba le ditšhakwane ba ditsala tsa me ba khona gore ba re nya gala 2% ara ke re isa dithabololo ko mme batho ba thoka metsi ya no tota nna re ipohile gore ba ge Motswana ke Motswana gongwe le gongwe ra ba respecta tiro ya rona e tona ke gore re siele Batswana metsi mme gape se ka re ga ba bona gongwe go sentse go thaela o ka re bonya be ba re nya gongwe re ba lebetse a re talala re ile ra go goroga sentle metsi e tshwana ya bo mo lepolo le aka ke sa tswa go bua ka yone re thintetse ra bereka ga ke robale bosigo le motshegare parlamente e tsana jaana e le gore ke buile mo tseleng ke ne e le gore ke simolotse hela ko bo tonota go metsi ya tonota ile ke buisa diphuthego
ke tsana mo Francis Town ke buisa diphetogo tsana go bo Jakalas number 1 maikelo le gore tshwantse gore ke go bo Kasane ke go bo Maung mme ka bua mo tseleng le gore tiro nngwe ya parlamente ka kwano ya Mpata le ya puso mme ke taba gape ke a teng ka gore tota ministry kwa batho gore ke ba bolele gore ba gaitso re na le lona re mo tseleng re tshwere ka thata re batla go le siela metsi ke botshelo okay tona ke go leboga o ya dile ka botswerere maphata a mangwe a puso empša re bone ba emisa dingwe di-projects tse di tona gongwe tsa dikago gongwe tsa ditsela gongwe tsa ba re nya a go engwe pele re reviewe pele mme ra itse gore mo lona lephata la go la metsi ne go ntse go na le maharatlhatlha a harologaneng a tswa ko bokone a tla ka kwano e le gore go phatlhalatswa metsi ebile bangwe go setse gore gongwe go gokelwa mme yaka o bua go na le dipompo tse di swafetseng tse e le gore they can't withstand the pressure a go na le di-project tse dingwe tse wena ko lephateng la go rileng ho a diname di emisitswe pele kgotsa di-project tse ne di saletse ko morago le tla go di wetsa le tlo di wetsa le tse dintšha tse e le gore ministry wa gago ga o ntse o lebela ko pele o batla gore le tsene mo go tsone ka maatlametlo go diragalang ka di-project tse hela in general gongwe ke tshwanetse gore ke supe ya ka tona wa madi a kile a bua gore ba gaetsho boammaaruri ja kgang ke gore go na le mothala mongwe o nongwe o dirisiwa wa go aba ditiro ka sekgowa ne o bitswa go te development manager model mohuta o neo ke mohuta mongwe ne le gore tota e na re ha re seka-seka ra ithele gore ko re tsela ga ne e tshwanetse gore e dirwe ka 2 billion e hela e dirwa ka bo 8 billion mme e le gore e tura thata go menaganya mme ra bona gore tota mohuta o wa tura o bokete o ta imela puso ga se o le gore gongwe re ka o kgona yaanong ke selegebe go tenya mme re o sekaseke pele ba ba setseng ba simolotse a re ba togele ba ba sa simololang a re eme pele re sekasekeng ka gore go emisa motho a setsa a le hagare gongwe ka nna re ke bata madi a motha ka nna itsheka e a itsheka jaanong e be re nyame a re nna re eme pele yaanong ka kganya ya rona ka ga go rona ko metsing ka ga metsing rona di-project tsa rona ne re ise re welwe ke seru seo sa gore bangwe ba ne ba neelwa ditiro gote ba di dire ka mohuta o ne ole wa rona ne le wa go tendera wa rona ga ne le gore go ne go na le mongwe mothala e ka nna wa bo direct appointment mme hela bontsi ja one ne le go tendera batho ba hiwa hela sente ka bokhutshwane di-project tsa go tsone di tlhomile marukuruma ko maomela dikalasolo di tsweletse ga gona project e emisitsweng ba tswana ba sologele metsi ane ba ntse ba sologetse ba e leng gore metsi na ise ba sologedi le tlo isa metsi go go bona le bona ba lentse le baosa le tla tswela le ntse le baosa ko teng yana ra go tswela re baosa mme kana tota go bua boammaaruri hela e seng sepe gape o itse gore go baosa go a tura tota ga ne e le gore ditsompelo di teng re ke be re leka gore re ise metsi go gangwe hela ge be go siame yaanong go baosa go a tura ka gore ga o ka lebelela taraka tirewe ya koloi o lebelela di-overtime tsa mokgweetsi o lebelela dijojo tse di batuang gore o di reke la bogelo taraka e hela e hedile le one e thothoregile tona ke a go leboga a re tsene mo kganyeng ya karolwana e nngwe ya bobedi ya ministry wa gago bonno bangwe ga re re bonno mme gape o re o leba lephata le lengwe le le la lentse gore ditsha di ka kwa gongwe bolen bote ba ka kwa wena bonno go toa eng gape ga puso yone e bua gore e batla batswana ba nne le bonno jo bo rileng le ga se le lengwe ka ne re kgona go bona tautona wa ntlha wa motho montsho e rile a tsenela baga gote RDP ke yone matlo ana a gwaela le matoroko e le metseletsele mo metse le metlakase e golegwa e gokelwa ka tselentseng yalo lona ga le re bonno pharologanyo ya bonno le ko lehatsheng ka ko ministry o mongwe le ditirelo tsa lona gone ho keng le bone bonno bo le buang ka bone le tlo bo kgona ka tselentseng jang ka in just 2 minutes gore ke kope batswana gore ba kgele ke a lebogare bonno ba rona jo re buang ka jone ke bonno jo e leng gore re ka re bo kgaoganya gabedi go na le bonno jo e leng gore ra go tsana ka re na le lenaneo le lesha le re le bitsang re bonno national housing bonno national housing re tebe re sa thole re na le mole monne re go itse re ke sha yaanong ka ga tsaga la lenaneo la bonno national housing go raya gore jaanong ra go
tsenya manto a mangwe a ona la mangwe a kile ba ile sha la mangwe a skimi sa ba direla puso a managewa ka hata se ga mo reng under one roof gape go ra gore ka le thakuri le lengwe ra go aga manto a mangwe a ile gore jaanong ko ona tabeng a o ka re a tshwana le bo RADP a ile gore one re tebe re kopa kana re buisenya le ba rena le bone re nya mme re agela manto a le kana boroko bo thaela thata mo gaborone bo thaela thata ha phalape ke ha sekai ha Francis Town ha Lobatse ke ha sekai e private sector le kopa go le tsana le bone mo lenyalo le di khantse le gore re ka tsana mo lenyalo le bone ba ba ga rona ba gore re thusana jaaka minister wa finance na bua gore ba getso re batla go tsana mo lenyalong le ba ga rona gore a re ageleng batswana manto mme batswana ba setse ba ntse ba ithoma ko pele ba kokota gore re tere gano re batla gore re thusane ka dikgang tsa manto so re sologela bone bonno jo botle batswana ba tla nna le bonno re sologela gore go tla diragala go a go diragala la ha pula e kana la ha go ka thiba re itamile bonno jo bongwe jo ke itamileng gore batswana ba nne le jone ke bonno jole ja go tenyana teng jo e leng gore ya re ha ba ntse hela ka gore bao ga gona tsa banang le sone ke bonno jo e leng gore re kopa gore re aga ke le ha ke buele ruri gore re kopa bagwebi ba ba ka ithaopang ba ba ka renya re batla go neela batho ba dikobo dikhutshwane ba ba ko dikgaolong ba thoki ba di settlement gore nya re ntsha bokana gore batho ke ba kgone go nne le bone so le jone jo nyala jalo ba re solegeditse ba le bantsi re solegela gore go ta re tatega tanki tona motona boetso ha ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho re mo thulaganyo e hapegileng tota ya puso ya Moalebe ile gore ka ile ka go leng teng o nna le go tshwaela o botsa potso wa belana kunkuru ka tsela e pehela le puso ke hano le tona Ramogapi le tona wa lephata la metsi le bonno mme bile gape le mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Phalape re a go boikhutsong jo bokhutshwana ha re boa kwa nomoro ke 31644427 le 31644428 ha o lebile television ya gago ha tlase ha go na le yone nomoreo e ntse e heta gone ho o tla e dirisa gore gone hela jana o ska wa tshaba go letsa o bue le tona o tla go araba a re boeka ga o latlhe ko G-West ke a go amogela mo Botswana Television tona go reditse re dumela ke ya ga o latlhe mo G-West utsa tona bua gore se a tebeng ya nne ke botsa gore ba re mo listing ya sha ba tsare nna bo se dia sa ka nna yana bone ni re yang ka bone yana ala ba ntse mo listing le ba togola ba ntse ba no se ka pele ka 94 ne na go la kwa ke ka le go go ba batho ba 89 ke ditse rena ra go bea le he tere so hetse ha rena boroko ha rena eng a di go tsa bo bedine ke botsa gore bogolo ga go botoka ha ile go ga so hidile bo 30 years bo 35 years bogolo ke eng ka ina la go la tsaya la nena mo wa bana tsene putsene ke botsa okay me ga o latlhe tona go utsule o tla boa a go araba o lebe television kana ha ile gore o mamaranyana ga Facebook go sia re ka le bona dilo ko nata me ke go amogela mo television ya Botswana tona re Ramogapi o go reditse dilo ko nata ke a go amogela mo television ya Botswana ha dilo a sa utlwale mme ke go tse lesole o le ko Maunatlala mme ke go amogela mo television ya Botswana lesole ko Maunatlala ma ke go dumedise re phutha go ke dumedise le tona Ramogapi tsa kong ke le bogele re go le rata go buisana le tona re sa tsa go retsa budget speech le ga ke na go nna molele ke batla gore ke nne mokhutswane mme pele ke ta mokopa tona gore kana re tle re go mahoko a mangwe a hata go ke mokopele go kola na le dirisa la na re tshekwane ke mokope ka boikokobetso a tla le boele ko
go morago ka gore ke botsa dijago kwa tswang teng ke tsela gore ga la nna sentle gape le ga setšhaba ke ka boikokobetse se ka lepegela mme ke re utule ya bonno ke taetoga ka gore ke santse ke ise ke tlhaloganya hela sentence gore gate bonno jo go tswa bohi jaaka mongwe se tsa bute ka shane ke be ke tsa botsa ka tsone gore tse di setse di le teng batho ba setse ne go ba produile ka ba tshwanetse go tsitswa go dirwa jang ka yone ke batla go tsena mo go ya metsi ke batla gore tona jaaka a tseletsa a tsamaya le dikgaolo tsa Botswana yana a etele thata metsi a ye go utswa dilo tse tsa metsi ka gore di lebega di le lehatlhe dilo tse ka bophara o ne a bua ka di-pipe ke re go na le pipe e bidiwa ya makgabo e somolotsang di isa metsi ko lerala ka e hetsa ka lerala tsatsi le letsatsi itlhela ntse a attendile pipe eo yaone ke kopa ka gore ke lemoga gore setse e sentse madi a mantsi ba bona gore ba e attenda ba dira yang a mmogo le e isang metsi ka ko kgago di kakwa ngwe hela tse dingwe re ka di bua re se mo tšhabeng ka gore gate se di beng go iwa ka tsela ga nka ka tsana mo go tsone ke tla di bua le ene ko thoko tse a leboga mme le sole mua le be a bua la gagwe ke go leboge Raphukula G-North mo Gaborone ke a go amogela tona go reditse mongame le ka re phutego wa ire teng tona ke ena go tshotseng gompieno ntimedisetse tona go wa go utlwa minister dumela mongame ke mototang ke bidio Raphukula mo Gaborone no ke kopa go reng ke itse gore tatagate rona ga teng ka kganya metsi mo Gaborone no re mo go tona tona go reditse mo Gaborone no ka go re duela madi a seng kana ka sete metsi bo half a million re duela go re duela metsi mme re le mo Gaborone re le mo Botswana re le mo Gaborone no ga re hetsa go duela ona metsi wena ya re itshare re ano re heditse metsi a re ra kwa KTT gape go na le company ke e bidiwa Mabati le tshwanetse re duele Mabati on top of madi a re a duetseng a half a million jaanong ke kopa gore ke itse gore tatagate kgang ya rona ya Gaborone North le kgang ya Mabati ke go leboga ke gona go tle mongame ke gona go tle mongame nya o go utlwile ka kgang ya Gaborone North le metsi boikhutso ke a go amogela mo television ya Botswana le ba ke berekang le bone ba mpolele gore o letsa o le ko kae Dinela right ke mo Mosolotshane shosho Mosolotshane ko Lesoso era tona go reditse ke ne ke botsa tona ka boikokobetso gore o na a bua ka didiba tse re di bona mo nageng mo di epile ke batho ba ba diepa jaanong ga motho a ikopela sediba seo tona batho ba ba tlileng le bone ho be ba re nya o ka se dirisa be bo sign consent form e be le re land body o ne ya re nya rona re be le mo molao wa re gona le 6 kilometers mme wena ba tlileng le ho ba go tingwa within ba re le nya se dirise e re ka bapa gona molao thank you ke go lebogile mongame ra boikhutso go mo go Solotshane tona o tla go araba le ba bangwe thank you re se konopo mo Gaborone le wena ke a go amogela mo televisioneng ya Botswana babereki ka nna le bone ke ba kope gore ba mpolele gore re se tholo o letsa le ko kae ke letsa ke le mo pane block 1 ke a go leboga tona go reditse mongame o ntumeditse tona go nya o go utlwile mongame ke utlwile tona a bua ka metsi gotlhe a bua ka metsi ka mealo ya metsi but ha a bua ka metsi a kopo ha leshe mo block 1 mo pane block 1 e dirisa di septic tank okay le dirisa septic tank bogologolo le mo block 5 mo Tshane go na le ntlha e nngwe ga gona di sewage teng okay mongame tona go utlwile o tlo go tsibogela le ba bangwe ke a go leboga thank you re tsweletse hano mo televisioneng ya Botswana ke na le dikakanyo a le kwa Nata dikakanyo ko Nata mme ke go amogela mo televisioneng dumela morena le kae nya re teng motsadi ra ne re dumedise tona gore ra mogati ra mo leboga go boa a le mo televisioneng a re bolela ka ditabollo ne ke batla go itse hela gore rona ba Nata
ba re saleng ka ronole metsi a letswai project ya rona e ya go ke ka e simolotse e hela le nne batho re tshwane le batswana ba bangwe nya mme tona go utlwile gore le emise go nwa metsi a letswai le o hetse project e hela le phunyega mala kwano mme wa itira mokgati no re ne le re mala ire ya mme re ba phunyega mala phunyega ke metsi a letswai ra lwala gato re tana re na le mantswe mo diphilo thank you re na metsi a letswai ga ra bologwana ra re o ta tokagatsa leng bohego jwa bubuantso o go utlwile tona o tsuo go tsibogela thank you mongame o modumedise monkane o nnake thank you mme dikakanyo kwa nata ko samane ke a go amogela le wena mothomiso e ra le kae re te mongame e ke dumedise tona go motsadi rre nna ke bua ka kgang e khutshwane ya la mongane pele hale ha ke itlhetse magae ya rona mo go samane re metsi ya rona o ka metse ke di-council ya itse gore ga go motlhoko gore gongwe mo gompienong puso e ka tsaya tshwetso eo a mme ga ba akanye gore gongwe tlhaelo e se ke ya nna kalo-kalo ya metsi bogolo di-council tsa busediwa metsi e mebotlana re sa utility sa itebaganya le metsi e metona hela jaaka nne e le pele ke mokušanela go le kalo mongane okay mongame ke go lebogile ke tseye yo mongwe gape mme ke tsaya ke re tona a re santse re ba utlwile ba tshwaetse jalo o ka ba tsibogela ka kakaretso gongwe ba tseye ka bongwe le bone ba tle ba kgotsogalela dikarabo ke a leboga se ke leboga batswana ke leboga dipotso tsa bone le dikagelo tsa bone ga o lathe mo G West ga nkutlwa sente a re ka re gongwe sha ya emisiwa nya sha ga emisiwe sha ya go tswala ntse le teng re ne re ntsha sha ra e tokahatsa re e bitsa re ke bonno national housing jaanong lone lenaneo le ga re go thola re dirisa plane e le nngwe hela ye ne le gore plane ya none go setse go itsegela gore ye be le ya sha ra go ta ka diplane di le tharo tse leng gore ga o bata sha yo mosha e bitswang go ke bonno jaanong ta bo ithophela mo teng e go tokagaditswe ke sone se re se buang o ta tswalelang tsa le mo waiting list mme yaanong a be itse gore yaanong go hetogile ke bonno mo pusong e ntšha kgang ya gore application e inheritiwe ke kgang e leng gore re ilikile thata ko parlamenteng re bua ka di-application tse di tshwanang tsa ko bo di-land board gore a tota bogolo go ka seke go tokagadiwe gore ga motho a tlhokagala ntse a le mo listing e ka baakangwe mme nako eo puso e ne a thodimela melao ba supa gore tota mo ga go kgonagale gare go baakangwe melao ye mengwe e akaretsang moja boswa gore nya go ka jwa boswa eng ka gore ya bo ise nne setsha e sentse le mo go tweng ke mokwalo hela e le kopo hela dilo ga kgona go tsena lesole ko mo Natal ma Prince motho o ratang radio thata wa tsalame sorry re ke re ile ka re nya go na ke dirise le go la Chakwane sorry tsala ya me ke go bua hela ke itse gore ma Prince ke ntsala ke itse gore ga gona molato mme o bua sente ba bangwe batho ge ba la akanya ka tselengwe ke le kopela maitshwarelo jaanong na bua ka gore wa tsietsega le ene gore a gate sha wa ntshiwa ke tsa gore kgang e botlhokwa e Botswana ba tshwanetseng gore ba itse ke gore sha wa rona mo pusong e ntšha ga se sha yole ra re mo thabolotse mme ga gore o thabolotse selo sentse kore mo nong go le teng mo le yanong go botoka go na le mole ka gore ya gompieno e na le plane ye nte ebile gape e na le plane e le gore e tebe go supietse go na le mo go tweng ke di-dotted lines mo go supiwa gore nya o ka extender ga o batla go extender kore ke shahela ke bonno national housing hele e leng gore e nte thata jaaka ina lepe le re bonno jaaka go te bonno
ee yaanong ke go mo e leng gore go thabolotswe ditsala tsa me kgang e se ke a le tsietsa na ba bua gape ka gore go na le leakage ya pipe re tsaya gore le itse customer line ya rona e leng gore ha ile gore pipe e thubegile re ka le ka letsa teng hela kana wa ntshwara ka gore nna ebile ke itse rona le number ya me ke ta hitisetsa ko go ba ga rona ba maranyane le bona ba re editse ba utlwile gore ga teke ha kae le ha kae ba re ke yone e tsa metsi ko lotsana ya isa ko lerala pipe ba e bitsa makgabo ha ile ka senta a re nna e tlantliwa hela ba ka ngwa hela nna e ntsha metsi ke tsa ke re mele ga le tona mo arabi so gora gore tale ka gore ba re ba akanye ke tsa gore ke na le ba itsana pe ba me gone ha ba ta ba itsibogela ra phukwa e le gore ke le bitsa sentle ko G North na bua ka metsi a Gaborone North gore tota ra reng ka metsi a Gaborone North metsi a Gaborone North re tshwantse gore re dumele ba gaitse gore a tsere lebaka mme a tsere lebaka jaana e le gore kana kganye tona ne le gore gate kana Gaborone North ke selo sa motho sa monga gagwe ga se selo sa puso freehold land ke freehold land yana motho ga ile gore so se ke sa gagwe ke yana tshwantse gore a itsenyetse dithabololo mo teng mme go tsere lebaka go ntse go buisangwa jalo jaanong o bua ka mabapi ke dumela gore ke mabapi trust kgang yone ya mabapi ya buang ka yona re ke company ke dumela gore ke trust yaanong ba Gaborone North ba ne ba taka mogopolo wa gore tota ka gore puso ya diega ga bana madi ga bana lenaneo la go ta go dira kwano a re itireleng trust mme e be go raya gore ba rothe re kgona gore re be re tsenyetswa mealo re tswa gonega sekai se e leng gore se teng se nka se gang ke gore mo bogologolong ne re ga o batla go gokela motlakase batho be ba ikopanya ba dira mo go tweng ke scheme e be go te mme ana o tshwana ba gokela ba dira scheme se ba ira jang ba tsenyetswa transformera ga o tshwana ba tsenyetswa transformera go raya gore ba leng gore ba ntse ba duetse ba tana ba ntse ba ga ba bangwe ba duelwa ba tana ba ntse ba refundiwa yaanong ga o tsena kgatetsa mo go duela ka kwa ka gore trust e setse e rile jang e goketse ka madi a yone ba bangwe ba setse ba goketse ba tisitse pipe gauhinyana so ke yone kgang e leng gore e teng ya diragala ko Gaborone North boikhutso mosolotshane o bua ka boikhutso ko mosolotshane o bua ka kgang ya didiba ya consent ya 6 kilometers gore tota ke land body e re la go ka to o hilwe rona ka kwano ka ha water utilities kana ka ha water apportionment board ga se water utilities ka ha go rona go ba metsi re tebe re nya mme kana rona ga rena bothata land body ko behelelong ke yone e tshwanang gore ga gongwe e bone e be e bone gore a mme o na le dikgathego dingwe gone go e be ithelele gore land body a re gongwe ga ona di-interest so santa so sa bobedi be ba re mme kana go kgotha-kgothana le melao e mengwe e leng gore molao wa re didiba di ka togane ka 6 kilometers yaanong go ya go bapa le yo mongwe go raya gore go a kgotha-kgothana eo ke e leng gore ke kganye e tshwereng ke ba agriculture gore ne go na le mogopolo wa gore didiba di boe di ye ko go bo 4 kilometers mogopolo wa te o sentse o sekasekiwa a re ebile ga o na le tumalano le baagisanyo bone ba sena bothata ke ngwe o ko ofising ena na le bothata baagisani bone ba sena bothata nya ha ile gore bone ha bana bothata kana kgang gore bone be ba lebeletse one molao wa 6 kilometers o ile gore ka moso motho o ka nna re nyana ne go dumela yo le monna mogolo rona re le bana ha re dumele Sithole ko Mopane block 1 block 5 sewage gore nkare ga iyo ba akanyetswa ga kae bo re tsweletse re a thabolla ba getso re tsa mo le go elele mme ke dirise le hoko leo mme maikelo a rona ke gore re lwe ka sengwe le sengwe batho ba helle bana le dithabollo re tana re ngatha ka bonya re be ra go gora ga kono ko ra itse gore ko Mopane block 1 ga gona sanitation batho ba sentse ba dirisa di-septic tank mme ba turelwa ya la thata kana gore banna ba gopa mme bile gape gone go gopa gone mo kana
melao ya rona ya mahatshatshe gompieno ya re nya go se ka go thola go dirisiwa dilo tsa bo di-toilet tse le tsa bogologolo tsa bo pit latrine tsone dilo tsone tsa go dirisiwe di-switch. Gone go tona ga o tsa ke sa go kgoreletse ga o tsa kgaolo ya tshwana ya Ramotswa ko gatelone metsi a ka tlasegela hatsa kgotlelesegile mme a kgotleletswe ke tsone malebe tiri yone toilet tse tsa mosima le mabitla mangwe ka tselentseng yalo gongwe a ke itse gore gone ga re bua ka yone kganya ya madibela kgonang go thusa gona sewage gore go na le ko e yang teng se ka go kgobokana go gongwe yana le bona botsogo ba batho mme le gale ke tsaya kere o mo ya rebetse sentle o e utlwile gone gore ko block 1 block 9 gongwe re ka tsena mo go yo mongwe wa dikakanyonata a re metsi a ira mathata a matlapana ba hela ba sa tsoga a letswai. Metsi a konnata re tsweletse re ka sengwe le sengwe re batla gore ba seelwe metsi ra itse gore go na le karolo nngwe e leng gore tota metsi a letswai gore metsi a natagela one a sentse go thela go letswai go alekana ke mo re reng ke ga the sewer pen sengwe sa go nna jalo yaanong tota ra leka bojotlhe gore bona gore batho ba le re ka ba thusa jang jaaka ba ntse bua gore nya go ta hela leng go ta wela leng re lwa ka sengwe le sengwe gore re bone gore go a wela Kosomane na a bua ene ka gore nya metsi ke nga sa boele ko di-counseling gongwe tare ga re ntse re sekaseka ga re itse ka gore ditleliniki kitse yaanong puso e tse re tshwetswa gore e di busitse ko di-counseling gongwe le tsone dikgang tsa metsi ka re nako nngwe ga go ntse go sekwa-sekwa go helela go tonya gongwe a diego gongwe kana e ka nna ko kae kana ko kae ke megopolo e leng gore kana re le ga yana ra etsa gore nya ba bangwe ba akanya jaana re tana re e sekaseka le rona re ga gape kana go tsaya megopolo mo batswaneng. Okay, thank you Tona. Ke tsaya ke re batswana le utlwile Tona tota o la araba ka botswerere ke bua le Mathibe mo toropo kgolo ga Boroni Tona o go reditse. Ke batla go itse ka dibogo ga gona le bogo le se gongwe ya pletse ko water gone ko water treatment ga se no ya plela ba tle ba gore ba re nya tsontse ro apply ko be le motho o batilelene o bua le bona go tswa go batla ba re gona le company nngwe ya apply-ileng yana go tsana go gore yana bone ba go rutla go sa itse gore company o yana go sa lo apply le bo 2 years ago up to now mme o bele ba le ba gona le company nngwe e le gore nya identified go gore le one na le interest go yana go ne mo ne ke re Tona go ngwa tla le bele kganyetseng ka gore o ka re yana go mo tshaba ka rana go ba ke ditala tsa bone yana o gatelwa hela gore yana o ka re gona le mo yaanong gape go na dikago tse dintsi tse e le gore tse tsa council a ke itse gore a bone ba tsena ga kae di-markete tse dintsi tse e le gore tsa council yaanong re na le sebetse se moga sa gorane di ntse hela gompekwane di fetogile dithoele go mo ke bona e le gongwe tsa madi a le goreng tota puso gone go ya tshamedisa tota nore dimmaraka tse dintsi mo toropong kae nore di dira yang ga ke ne ke bua ka ga ke go di-markete nore ya ko wele sentle ne ke di-market go na di-market tse dintsi mo toropong tse e le gore go ka bona mme di ka hirisiwa yaanong se se diragalang council gompieno e di tlogetse hela di vandaliziwa gore batho ba ba letso e le kwa ba di hirisetsa batswana so madi tota ke bona e le gore tota puso ne e ka le ka thata gore go moeme ka dinao dikago tse dintsi tsa puso ga di bereke dikgwebo tse di potlana le tsone di tle di kgone go thanya ke a go leboga ka bua le bone ba ministry ke le ka go ba advise gore ke ba sa re ka jone go na le bo chamacham ba ira ba ba neela makwalo a di-offer letter mo tsone store tse e le gore go ntse go di fetogile ditshwanele go ka tsena mo tsone store tse ka go akakeo ka go a jewa e lekile go bua thata mme go mo ga go diragale yaanong go dira gore nyame tota ke sebete se molangwana thata ka ya boholo na re kore apply ke boholo mo ga boro mme boholo a re ya apply 3 years ago wa re boholo ya apply kae mo ga Boroni mo ga Boroni ha kae mo ga Boroni ga nge ka bua ka gore mo tlo ga kgatlhagala go a teng
nyame go siame tona go utlwile o tla go araba auka ee manthi Kokweta ime ke go amogele mo television ya Botswana manthi Kokweta hello dumela rra amogele sega mo televisioneng tona ona le wena dumela hello re dumetse motsadi amogele sega serala ke sega go tona go reditse ke a leboga re tona ke dumedisa re tona rra ke bidiwa Mantshe Mogweta tona wa me yo totegang ke sa me ne le gone gore kana re ne ra hiwa dipudi ke puso e hipile e ne kgathala ka rona ba re neela dipudi gore re itirele itshetso jaanong re bolwa ke gore gate 6 kilometers mo ditibeng yaanong ga gona gope gore no sante motho ha modimo ga o re o kopa ha monga sediba ka moso wa go ntsha o re o kopa ha yaanong ne ke kopa gore tona re sekasekele go kotsa dikilometara tse di beilwe ko merakeng tsa gore o katologana le motho 6 kilometers yeo ke ya metona wa me ke a go kopa ke kopa gore o baakanye jalo mongame ke lebogile ke go leboga thata Bishop ko kuta mogore ke a go amogela tona le eno gore ditse Bishop Magumi Bishop mongame ntumedisa tsa ministera ra mogati ke ho nya wa go utlwa ke be ke mmaakanyetse gore dikakanyo ke ene dilo bana ba ra ba kona ta simolotsa re dilo ga re dikakanyo is the same person ke a lo baakanyetsa o okay nna kanya me tona ke metsi ministera re mo kuta mogore a re ka dirisa sekgoa se se reng force of gravity metsi a heta yala 20 kilometers away from us a ya ko marapong a tswang ko Ntimbale a tswang ko Shashe a ile gore ha re lebeletse le hatse ka go slope it will be cheaper than metsi a tsewang kwa a palamisiwa a lebisiwa kwano a le tsaya go teng a ba batla gore a thatsiwe ka madi a mantsi au ministera le bisisa go gore au metsi a thatsiwang go le go nyenyane le a thatsiwang ka madi a mantsi a go hiwe batho metsi a thatsiwang ka madi a mantsi ebile a palamela a riana a tswa mosetsi a ya kuta more go na le a ha marapong 20 kilometers a na le Shashe le Ntimbale force of gravity e kokologela go go rona ke a rialo mongame ke a kopa thank you re Bishop o go tlile o tla go araba Alfred Kolobatse me ke go amogela Alfred Kolobatse ke a go amogela mo televisioneng tona ona le wena Mr. Puter mongame dumela rre tona nara tronko kgolegelo e tle go tlala tona ka mabaka a dikoloto tsa rona mo water utilities dibili tsa rona di tsamaya go bo 90,000 mo e leng gore a se madi a re leng ba tsona re kgona go a duela re a ko water utilities o feta o bolelelwa gore gongwe ka gore motswago o bapile le masimo gongwe ba tshwane ba utswa metsi mo go wena eng tota o questiona bilione jaanong ke re ke botsene tona ke re rege go ka re le diretse go le motlhofo go le kae bogolo gore re ikepele metsi mo dijarateng re tla reka anwang hela go dishopong a mangwe a bo go tlhapa boeng gongwe re ka ikepela didiba mo dijarateng ra kgona go tila tsone dikgoregelo tse di re gomagometsang tse re le badirisi ba metsi o tswa me ka lotona thank you Alfred pelontle ko toropong ya Phikwe le wena me ke go amogele tona tla le tsibogele erra ne ke kopa go botsa tona go ka dikgang tsa ditshasasha botsa maitso erra ne ke botsa gore go sa le go tile go sa submitwe ditankana so that go kgone gore go change you from the certificate to the lease so up to now ha re seng gore ne le feedback ha re botsa gore na go ntse go te go sentse na go emetse batho gore ba helele go submita so ne ke batla go itse gore go mo ha ga belwa deadline kana ha ile gore ba ntshitse date ba re tsebose okay ke go leboga thata tona go utlwile thank you
ke ba leboge tona go ka ditsibogela ka boripana. Mathibe na bua ka boholu ka Sediba gore ha a iponetse Sedibanyana a sa applyela go tabe go thagoga mongwe go tenya o sala ka apply pele ga gago yaanong go raya gore gongwe go sekasekelwa ene. Ke re tsamaiso ya rona ke re bitsang re e transparent kana e mompanene motho ga applyile go bewa leina hela gore nya ke ene wa applyileng ke ene hela mme ha ile gore go supagala gore go na le mongwe yo wa applyileng pele ga gago ga wa tshwanna go bewa hela go tnya kana go na le mongwe yo wa applyileng emapele tsamaiso ke gore o bo rejectiwa go tnya mme kana yo mongwe wa applyile gongwe ebile re monetsi e seng gore bo bewa hela ga gona tsamaiso e ntseng jalo ke go tare gongwe a re bona re thalosetse gore go ka bo go diregile jang. Ya bobedi na bua ka dikago tsa markete. Dikago tsa ko marketeng ga di wele ka hata se ga rona di wela ko counseling jaanong mme re utlwile gore dikago tsa di-council di nama tota kana ga ke le ga ke emetse puso re taisa ko monkaneng wa me wa di-council re Motshegwa mme hela se nka se buang ke gore tona wa madi o buile thata ka dikago gore nya re tshwanela ke gore re baakanye dikago tse ntseng di le teng re di dirise gona le gore re di late so ke dingwe tse e leng gore ke ta ba di neela e le moga gore ba di lebelele gongwe mathata e ka nna le thoko la one madi hela ha e le gore ke tshwara leina sente ne go te Manti go Gweta na re ba hilwe dipudi mme ba bolwa ke kganya 6 km radius jaaka ke ne ke araba bangwe ha le gore nya kana kganye ya 6 km maikelelo a matona ke gone gore e hukodiwe mme jaaka re le ha yana gape kana re tsaya megopolo mo bathong re tanna re ntse re ba bolela gore kana setšhaba se lla ka kganya 6 km a re mo hokotseng go ngawele ko 4 km ba bangwe ebile gone go tona bare ga o tsena mo lehatsheng la puso kana lehatshe la morahe state land kana tribal land go buiwa bona di-kilometerats mme ga o tsena ko lehatshe la beng o ga sekai go mahelo mangwe ka seke ka bue ka maina le dipolase ya kgaogantswe batho ba nna mo go one o mongwe ka ga o phuntse o latelang ka ga 10 meters le ene o phuntse jalo hela ke eng ka tlo gore tsamaiso e ko lehatsheng la morahe e ko lehatsheng la puso ko lehatsheng la beng freehold nyako motho gona o di phunya hela di le dintsi ebile gongwe ba bapile ka tseleng tsenya enya ke kganye bothokwa kana ke ka mong ke ne ke bua gore tota kganya didiba tota yone e wela ka hata se ga ministry wa agriculture mme ka gore ha ke le ha ke tona ke emetse puso ke tshwanela gore ke ba bolele gore nya mme mogopolo one o kile wa nna teng policy ya teng le mo pusong ye ntsha jaaka ba ntsha megopolo yana re tao bolelela Batswana re tao seka-seka re ta bolelela khuduthamaga re tao seka-seka re bona gore go ka dirwa jang. Bishop le ene ko Butago Morei ko kgaolong e le go ya ko bo Nataka ko bo Dukwi o lla ka gore metsi a ba heta hela gona le gore pipe ya marapong ba siele anong ba sielwa ke metsi a tura a tlhatsuang boturu ha nne madi Motswana bete a re ha nne dipitsi ha nne dipitsi le ha nne dikeletso le dipitsi ka gore pala dikeletso le dipitsi tota maikelo a rona a matona ke gore re siele Batswana metsi a botoka hela thata a ileng gore a tswa gone ko letamo se ka metsotso e meraro ke batla o di garle ka bohego bo ba se tsokotsa mo gore Alfred Kolobatse o lla ka dikoloto gore di go godimo thata utilities 90,000 bill a ba ka se ke ba drili didiba mo malapeng kgang ya go epa didiba mo metsing ke kgang e leng gore e sentse le thata ka gore ba itsana be ba supa gore ka re hentse re lla ka bo 6 km o phunya hale kana metsi a hela le gore ama
mo go tweng ke water table go raya gore ga e nne teng ebile metsi a mangwe a kgothelesegile ebile la bogelo la utlwa batswana ba re ba go thapa ka one helana kgante le ba hupa ga metsi a seo a ba lwatsa ona matshwago a metsi ka ga tlase a tla ya ga pelonte ke tsa gore na le ko phikwe a ntse a bua le ene o bua ka kgang ya go hetola di-certificate tsa dipoloto tsa sha kgang yo e wela ka tlase ga ba land board ga e mo ka tlase ga rona mme hela ha re ntse re utwa ba re go dile ba surveys kana land registry ba e leng gore ba sentse ba dira mahara thata a go bona gore tota ba ka sega mealo jang be ba tsenya bangwe le bangwe jang gore go te go nne sente ga e wele ka tlase ga ministry wa rona ke a lebogesa okay tona nako e se tsamaile ra go dikganyeng tsa rona tsa nako ya borroba bongwe mme ne ke batla gore ha o ikonela o bo le ba yone camera ile ke ya ntha e ka hae o hamolaetsa go a bohelo mme o ska lebala kgang ya BHC ya ditlhwatlhwa tse di ko tlase water utilities go hokotsa le ditlhwatlhwa le tse dingwe tse di harologane mongame jaaka ke go ha motsotsogela gore o laile ke a leboga nya batswana betso le se ka la re thoboga re puso hela e sentseng e na le 100 days ga ise a wele mme re dira ka thata go bona gore ra le tlhokomela mme re ta le tlhokomela la bona gore mangwe a maikaelelo a rona re setse ra diragatsa kana re bua gore ra diragatsa di-sanitary pads bana ba rona ko dikolong ba go di bona bana ba rona ra go ba botsetse ka ma 300 bana ba rona batsadi ba rona ra re nyale mme ga le bolae le ha re ne re ba soleditse 1800 mme yaanong ba go bana 1400 ka kgwedi ya April le rona hela jalo re ntse re tsweletse re batla gore metsi re leke bojothe ra hokotse mme tse dingwe tse ba getshotse di tarolwa ke tautona go bona gore jaaka ke letswa rona le gore re hokotse metsi ka 30% mme e tare ha nako ya teng e gorogile tautona e ta nna ene yo rolang gore nya mme ra hokotsa jaanong ka 30% mme hela ra re tsweletse re dumela thata gore maitamo a rona a go ipapeletsa dithopo ra go a diragatsa batswana betshola bona gore nya re mo tseleng re sega teng tona ke go lebogela batswana ba go akotse o ba arabile ka botswapelo le ka botswerere le ka moso le ka moso motona wa metsi le bonno mebile gape le mo parlamente wa kgaolo entle ya phalape ke tankihela sephalabanyana thank you sir motsana wetso go tsamaile ka tselentse yo tona ra mogapi hano a maybe a na le bone mabogo a gagwe a mo patapatile mo kola di mogolo tota ka tselentse nyalo maybe gape a na le bone ba etelipele ba di components di tona BHC le water utilities ba ntsana le ene le bogo la gago tota la ntla ile mothusa tona ibile gape le mo parlamente wa kgaolo jalo ya Charles Hill re motsamai wetso re tla nne re ba kola moalebe o bua la gagwe mona le ntle a tla letswe a nne kagiso rona bodirelapuso jo ke ja rona bodirelapuso jo ke ja rona